Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Iplia sobai pi barok syaka batisi TV rengkat bat kimat-kimat mentang janmiat kesngi yau pamtia ka arpu Tarik Lber arjar arpun riu. Kimat Khubor na ke Jylla. Unang yalam jong keseng Bharatiya Janata Party uba Alexander L. Heck ula ong babun ki sitting MLA bat ki MLA berrim kinsa penyaso syaka BJP wadlau klaim yatu yaka kerteng jong kini ki MLA. Uba Heck ula ai buram yu menteri rang badu kari Narendra Modi da kebaong ba ka BJP kala le bha bat dai na kata kadau ki pai ba ki dang don hadu menta ka jing syania haka party. Kajing temu jongga kenhun ki MDC kaliang yatei nin kasngi bani kendu ya u CEM ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Winston Tony Lengdo ban penpau halor ke jingkwa bani keren sani halor ke jing penbek temai ya ka AD rules kala pulam namar kajing bumpoi office jong u CEM war hadien bakila ap hadu lai genta. Kador bar sinong laujen rio mentaga singi kala rakhi ya kejingyat lenti ka ba shispa sunpost nem nado bala seng ya ka laple ya ka centenary building but ya ki weki project bat laplai pai baru ya u official mascot tau menteri rang ba ka Jylla Konrad K Sangma u balalong ku mukongsan. Menteri rang ba ula penbena pan ai jingkersian pisa laipo lak tengka naga Chief Minister's Special Development Fund kum ka jingerap ya ka dor basnong kabalar khie ya ka ni ka jingdap shispa sanpos nem. UMLA ka South Shillong constituency uba Sanbor Shulai ubadairu menteri ka Sorkar Jylla ula bo maunong rim bantay ya ki artli ki cultural center hapo ka South Shillong constituency. Kawai ke Cultural Center kedai kabala temu bantai haka snong madan laban ya kabala mang pisa arklur lailak prapunyo jar tengka kat baka waipat kedai haka snong kenjat football ya kabala mang pisa arklur sanlak kat sana jar tengka. Kani kedai kesin kabalai bagaseng Federation of Khasi, Jaintia and Garo people ka penlong ya karali lani ke jingya pai ba nengkong hatem ribhoi ka ba ar ha nongston ban menta ha jowai West Jaintia Hills District bandawa na sorkar bakan penbek no mardor ya upot usam ha preng ka Meghalaya bat ka Assam. U Vice President jongka FKJGP sengkme uba kitbok lang nongplang. Ula ong balada ke sorkar kam shim kia bat kam penbek no yo put usam lada don kam ka FKJGP kan pelong ru ya ka rally ka bahe haslong. Hagate ke jingilang u President Rangba jong seng Federation of Khasi, Jaintia and Garo people uba Dondi Khongsit ula takran ting yak sorkar Jylla namar ka jingshim sting jong ka ban penbek ya uput usam hapneng ka Meghalaya bat ka Assam. Uba Dondi Khongsit ulaong balada ki paradok parasnam ki terha kaput kaseng FKJGP kan penterha nong ba Shillong barok kawai. Laingut ki menteri ke sorkar Jylla ki bakentup yu uba Lakman Remboi, uba Sus Tenes Sotun, u Timothy D. Shira lembat u MLA kan nongpo constituency uba Meral Bones Aim kila pli perda ya kalempung ya kenduk lang jong ki samla puli kathan citai lam ini kabala tip kum kan North East Graduate Congress 2026 ya kabala pelong High University of Science and Technology Meghalaya kabadona Tembri Boy. Lai shimenta de samla puli na ki shispa nreu potli ki college but lai potli ki university na ki Jylla boper ki badon ha ki Jylla shatai tain lamini kari India. Kala sapriang state ke video ha social media ha ba uwei briu ula kura harengkat ke jingtim da ke si kesang bat ke berngem ban tep patok bat berngem atat ban sei da ke suloi ya way driver kali kamai hajan lat Anjali.
Kamhadian Superintendent of Police East Khasi Hills District uba Vivex Aim ulapha ya ka kerwa Khubor ban pensyai bahadian bala yoi ya kani ke video kabala sapriang ki pulit kila tokit benia ya kani bat la labau new briu berngem tap patok bat berngem sei suloi umdei setiau pulit hendrai udai uriu pait ba ki pulit jongka jalupara outpost kila khot yo nongnya sumo bala syak syok how way breu ubala berngem ban sei dak suloi hadien balami ka jingnya bakla haka kamnya kali ban kali tokit benia ya ka ka belaja bat lawan senran ya dak bahieng asem nang ta ki para driver badai na ka seng all Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association kumjuru lawan ban senran lang dagi dikot jongka New Trap Youth Council driver sumo bala syasyo chance Khubor lang light minute ulaong bahakapon rio baji 10 minute ka jing dheng kali na kadaw ka jing tenro ula syak telasi how to brio ubasyo bat haba lapoi khamshaneng ulaong kimi arngut napo ka kali tar bat ukurai ka yet kali Ulaong bahakapor ba uhiar siya surok lathap yu bat utu briu pen I da ka pistol ka ba utap hapatlun bat uang mekwa da kanina. Marsin yu I ya ketiar driver sumo ulaong ba ulas ngau salia bat upen jam no ukiu no hakali hendrai haba ulakiu hakakali ru utu briu udang kura shikura yu. Ka Interhouse Football Tournament kaba Arsni bala penlong daga Port Muri Presbyterian Higher Secondary School kala long kaba Shongshit bat lapan hap perdaya kani kelempung ilek ka football dau MLA berim ke Maulai constituency uba PT sau kemi ubala long kemu kongsan ubala no siniang daga song pisa syaka principal jaga school ka kong Pila Renja ikong elang power ya iba kijukhat kum I kong larai iba ladon live khnais nem karta iba syang basa anong temai rengi jenriu ilaja rengai na renja RR colony naduk ka arpau tarik Lber arhajar arpun riu hakapor saubaji janmiat hakapor ba ija ipong ka blouse ka bayong jan kersya purple bat ka patlun rong makon idei ibam da light grand bat bam dayok ngobha lada don mano bayo iken ngobha ban pentip syaki pulit lani phone sya uniu number khandai nyo sao lai khandai san nyo san mentang ni phai syakimat Khubor nakari kajing ya kentho san Pyrthei ha Bihar kalanang jur shushu hadin balami ki poster ha Kylleng kanong ba patna hne ki balapan pau ya Nishant Kumar ukhonjong menteri rangba ka Jylla Nitish Kumar ba unsa shimti kum menteri rangba jong ka Jylla kajing yele election ha Kerala kalanang kham shongshit kat banang mi gisni bat ki don rengut ki MLA ki ba menta ki ban yakun para marwe haki lightly ki constituency Kipait ba ka Jylla Kerala kinsa late syagi jaka tap vote banjit ya ki shispa sau pengut ki nong mikmat patamai haka khandai tarik uyayong arajar arpun riu. Ki officer jongka enforcement directorate kila penlong ya ki jingkan ralang haka juk kapor haki jaka baper West Bengal naduk nega steps ni sajan kentuk haka nong ba Kolkata bat haki jaka ba marjan haka bayadai bat ka jingjersi bamsap tiet jaka ka India Gate ke balong ka way na jaka ba paunam hanong ba New Delhi kan sadum teliu menta kamiat sengi sajan hapdeng kapor prashteng baje hadu khandai baje shteng kum shibenta jongga Earth Hour 2026 kajing tmu ban penslori ya ki brio bat ya ki slem trekam ban pelip ya ki boarding ki bumdan kam naga benta shikenta ban pensung thu syapang ka jingkala sun beneng bat ka jing penne pensa ya ka mariam Menteri Rangba Dokari Narendra Modi nagasngi ula play ya ka Kylleng sun jongga Noida International Airport ka project ka ba kongsan bha ka ba kmi lenti bahkan penkela ya ka jingyadai bat ban kentiu ya ka Roy ka par ha New Delhi bat ya ki district ba marjan
Ka Election Commission of India kalapan benar baka jing tap vote na gementa baro arspa lai pasautali ki Assembly Constituency ha Tamil Nadu kan long tang shibenta ha ka arpulai tarik uyayong. Kat bagi sngi jong jing tap vote kila nangjan ka DMK ka babat yo lakam sensyar kalala ban penmi ya ka tup kerteng jong ki kertong. Menteri Ketenat Kampoyeng ke Sorkar Pedeng Amit Shah ula pelak ia ke chart sheet lani ke white paper persya ia ke Sorkar West Bengal bat ia ke Trinamool Congress ke babat ia ulakam sensyar. Laong bakani kan penklan syusyu ia ke seng BJP. Ki pulit jong nongba Delhi kala yokem ia ki sangut ki brio bala keno baki day ki bedon kti haga ba penya ya ka company bay pisa talk da ka ba penon kam ya ki bank account talk leng ba ka internet la ya tho ki he sarkar negasni hakawai ka jingja ha ka thain dharavi jong ka Mumbai wei brio bomla ban itho kerteng ula sya tangon hadu ba undayap ha ka balalap ya ka mechung u ha ka lenti ya ikjat ke badon harut ke surok Sion Bandra Link Road ki pulet ka dharavi kila register case halor kani ki jingja bat ka jingtokit kadang ya khmat bani okem ya ki badon kti ntanya khmi ya ki mat khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. O President Donald J. Trump ula beringem ba unsa hertma ya ke Cuba. Hadin ke jing hertma jong ka US ya ka Venezuela bat ka Iran. Ya ka ni Trump ula penpau habakran nin ka sni tok dieng ha ka jing yalang jong ka Future Investment Initiative ka balalong ha Miami, Florida. Ka sarkar batmai ha Nepal kala kemio menteri rang ba ado barim u KP Sharma Oli bat yaw Ramesh Lekhak ubadai menteri Ketenat Kampoyeng barim hagabaya dai bat ki company brio hadian bagi samla gila mi sya surak ban penlong ya jingiki persya ya sarkar. Ka International Atomic Energy Agency kala pentikna negasni baka Iran kala pentip ya ke jinghiar thma batmai hagi jaka ba kongsan kentup ya ke jaka penmi ha khondap. Ka International Atomic Energy Agency kala kedauru ba kamdon kano ke jing penmi RB radiation nakani ke jing sya terbom. U Secretary of State jongga United States o Marco Rubio ulaong ba ke Amerika kala nang penskre lepa ya ke jing hertma syusyu ya ke Iran balak milenti ban pendep ya kini ke jing temu hakikat tu kan ni tayo ka pen i ya ke jing hertma ke state jongga Washington persya ya ke Tehran. O President ka United States u Donald Trump ula terteng ya ka NATO daga bajer keteng ya ka kum ka khala ka bala shushna da ka kot la ne ka paper tiger but haga jo ka por ubu jingkli hato ka Washington kadang day ne em ban beteng ban ya dai ki parlok ki ba ula ong kim shim la ai jingkershan ya ka United States haki kep ki badon kam kerki. Ka Balochistan Liberation Front kala shim ya jingit kle halor ki jingher thma ya ki telecommunication center bat ya ka wei ka jakasa ki sipai ka Frontier Corps ha Kylleng ka Balochistan hagani ki jingsha thambor ki slem trekam kila julor bat bongut ki sipai kila mensaujur ka kenhun jong ki balaj imno Jeffrey Epstein kila mudoi persya ya ka Google da ka bakeno ba ki tiar artificial intelligence jong ka company bat ka kor wat bnia kila penpau Pyrthei ya ki jingtip bakerpang jong ki bat ki jingtip ki bala ban ya kendo online ka balawon ra ya ki jingsya nyobeng ki jingsya berngem bat ki jingsya pensitam beng laong ka CNBC. Wei brio baladon kumban rio post nem karta ula syak peniap hanong ba Tel Aviv jongkari Israel hadin ke jingsiat namding dak sipai ke Iran laong ketanat ajing yarap kerki jongka Israel ka Magen David Adon bat ki pulit jongkari Israel itu gilong kimat khubor.